भगवान्यं ब्रह्मदारुणायं श्रीकृष्णं भगवत स्वरूपं परमानन्दं भागवत रसमालयं सदर्पवदनान्यौ धर्मानभृतेन्यौ धर्मसागरेण धर्मान्यौ श्रीकृष्णं गोविन्दं सच्चिदानन्द परमात्मा भगवत कथा भगवत ज्ञानं शुद्धं निर्मलं चित्तं ब्रह्माण्यो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे।